Ke puli he pōnei, ko amana ki e palimia ke whenanga atu ke he atu kuki alani, ke lata e me whanoanga lahi he tautakitaki he Pasifika. Fuafua koe tolu ke he whā e dawa whāgalawia ai a Niue e he mga hala tua whānei. Ka alawhalahi atu Esther Pavihi, mai hado tola da walatala tutupu ke lata ia mai puli he pōnei. Whakamua kua liu e motu ke whai tangata ni kua pikisia ke ngā ngāo ko visi hong fluma hiva, mai ia he da whakailoang he whahinga hua malolo sino ke hau kio ki whahi tapu. Toko ua alaua e tau matakainanga he motu mga honei, nuko no nofu pui pui ha koe ngā ngāo ko visi hong fluma hiva. Whakamana atu ke da tangata he motu ke mailanga e da puhala ke lewe kia koe, mai hao mga whawa, mai ia he ngā ngāo nei, matuta ki atu ke he kupenga hila, covid19.gov.nu, ke lata ia me da whakailoanga hangawia ke ngā ngāo ko visi hong fluma hiva. Kei whalo da walatala fōki toka hong fluma whālau tōre da ofisanga hua e whakatu whono, ka whakalataha atu e me palimia li lifu ko Dalton Tangilangi o atu e ke whonoanga lahi, he dau takitaki, he dau motu kau whalataha e Pasifika, wa Pacific Island Forum Leaders Meeting, koe whonoanga ke limong fluma ua ki e tau nei, ko amana ki e ke kamata e he aho ono, ke he aho hongo fulu, he mahina nei ha Novema. Ke he motu nāko Rarotonga he atu kuki alani. Koe matakau ha Niue, tō whenonga atu ai he whakalele e a Rarotonga, ni nō pauaki ke tātua lau tōlu ki Rarotonga. Ne whakatūtala i a BCN News mo e palemia he pongi neafi ke he whalu e tau matapatu manatu kua manakia ia ke whakatūtala ke he whanu nei ki Rarotonga he atu kuki alani. A manakia ue longa tō whakatūtala anga mo i tō motu takitaha, mo e tamtakau. Mai whafo. Nā koe tau nei ha koe liu lea whakalataha mai whoki tau dialogue partners, alo tō motu nei member ha kai whao mai whanoanong ke tau whanoanga. Si longa tō tōnu o whai kam Singapore, tonga ia Canada, kakalo tō haka tō toi. Si haia, ramana ki ke whai whakatutalanga mai alo tōla tō iki pōle, po hei ni tō tui ni o mai he tō mutia ko Switzerland ko Korea si haia e long e tō mamna ki ang haka whakatutala mua tu ke hea tō tōla nonang e limo fure tō wahau ka ingoa e tōla matai ke mua mai tō mutu takitaha ia kai viha whoki ni tō mana ke whakatolo maki ki tōnga hua ma tō manto na nono ki ai mahalo tōla tau mui anga tōnga ia nono whakatolo ke he matutaki ke whalu mtakau la lahi whafo. Haia, so ke do whakatutalanga whalu lahi. Ke lata i mai tau halotolo lang matai ki o tau muianga ia. Ka nono whakatutolo ke mana lahi atonga e ke taha tutaki whoki ke he United Nations. Ia, tau whakatutalanga pia. Tā whoki e hana tau amamnakianga ke whakatūtala ke he whiwhilianga he motu ko Iapana ke whakatawhi e tau Waikona Treated Nuclear Wastewater ke he moana Pasifika ne tausia i he tau mahina e kua mole. Koe hakona i tau whalamanatu whakakesi. Ke whakamori auroa whamitaki whala tau whiwhilianga. Manatu whoki koe e waitului ha Iapana ga. Pese ni ka pisinga tō tōru, kako haia i e whakatūtalanga, ke whakatari ke maua e hokotaki mai hea tō tōru tō ngāta ni makaka ke siwi ai. E wai, si maua ha mua ia e tō manatu whakese, ke whanau ane kako whitai o matanga hua ia, kai whakahua ia, he ngā kaila whai mana hapa rongana mai, kua ke, ka koe anga he tau whakatūtalanga, me te mena rotaria i gai, kua lata ke whakamuri, whakapopa, whakamutaki. Ai pule taha raha. Si, koe toa de longa ni tūru ngā ua, ne mute Pasifika. Ne whakisi manatu ke he naia. Koa mutu waru si ai tau whihaka tau manatu hako e mena ne kua whita he whakatūtala uroa. A matoru i tau takitaki i gai. Si, whalo ta mena raha ke tau whihuhu ake. Me whakatūtala. Si vea whiau ke whakarang he tō tau ki ai, ki mai tā mga hulahi, mai tau takitaki. Vese hoi ki se manatu. I leo tō, whalu manatu tō na kai hangahan taki ke whalu, kaimi taki ki hoi ki se tō manatu, ki mau e tahapu hala, komitaki e lata e mea tō Pasifika.
Kua manaki foki a Niue ke whamoli e tau maweheanga, whehangaianga mo e tau motu ko fisi mo tonga ke he whananga nei he whahitapu i ka hau. Talahau mai e ofisa he palemia ke he whalefono ua, koe whakalele e Rarotonga ne no pauaki he taha he tau motu langamatai ko tau donor partners ha Niue, ke hoko mai he aho whaiu mo he whahitapu nei ke tātu e lilifu palemia mo he ana matakau ki Rarotonga mo e tō liu whananga mai ki Niue he aho tapu, aho hongfluma ua e mahina Novema ke liua ki mai alau tūlu. Mai longa fuke BCN News, koe kau taha e Rarotonga, taha matakau wholau wakalele, ne manako ke lele mai ki Niue, kai nā kai la whai whakamolianga mo i whakatuwhono ke tau mga aho nei. Mai he tau whakailoanga he whakatuwhono he o ki whahitapu e kua mole, kua kisia ke he tau fuafuanga whakataitai, ke he lata ia mo i tau awha, ko e amanaki ke tōlu po ke wha, e a wha ka lauia e Niue, ke he mga hala tō a wha, ka kamata he aho taha he mahina Novema, ke hoko atu ei ke aho tūlunga fulu, he mahina ha apelila he tau ua whi ua fluma wha. Ko e tau fuafuanga he tau numela a wha mai Autu Pasifika, ko e hongo fluma wha e a wha he katoa, amanaki ke walu he tau a wha ia, ka molea e weweheanga tōlu po ke ki lunga he weweheanga tōlu e malolo he tau a wha. Hanei a Saraya Mangao mo i tau walatala ia. Ko ni mela wha ni tupo i ki lunga he takatakai moana ha Niue EEZ, wha hiki whano mai he taha tau ke taha tau, ha koe putuputu matangi ma whana he Autu Pasifika tonga. Wha tupu longa e tau a wha ke he tau mga hala he El Nino, hong furuma ua e a wha he hong fulu e tau, mo e na kai longa e a wha he tau mga hala La Nina, fitu e a wha he hong fulu e tau. Kua whakamōli tua i hātaki El Nino he mga honei, a manaki ke mātutaki e El Nino ke hoko atu ki a masi he tau kahau mo e tū malolo i a tisama ua whi ua whunuma tolu nei, po ke ia nuali ua whi ua whunuma wha kahau. Pehe mai e takitaki he whahinga hua fuafua matangi ha Niue, na kai ni koe tau a wha ne maeke ke au fia e tau le kua tupu whakaofo, kai maeke foki ke tupu mai he tau putuputuanga matangi tokolalo. Kua mau tau seusia a tau tolu, ha kua malikise fuafuanga he nimela a wha, ke lata mai mga hala a wha ua whi ua whuluma tolu, ke he ua whi ua whuluma wha. Kua whakamawhana atu ke he tau tangata he motu ke tumau ke muitua, ke he tau hātaki matangi a wha, mai he whahinga hua fuafua matangi, mai no nofo mau manaki ke he mga hala tō a wha, kua manaki kai he tau mahina ka hau. Nā kai mitaki lahi e tau hokotaki ke he tau kumikumianga he matakau pulinga hua, ke he whahinga hua malolo sino, pihia he talahau mai he takitaki komisina ko Aida Tālangi he kesi. Mai longa ai ke he hokotaki koe nā kai muitua e tau whiwhilianga he tau tangatanga hua ke whahinga hua malolo sino, ke he tau puhalanga hua kua lata. Ko mena ia si tupu ai e tau le kua, he tau mahina e kua mole. Koe taha le kua ni tuku he e tau hokotaki he whalo tau pēseni, ke he taha whangatohi he taha pēseni ni whinatu ke he motu ko Nisilani, mo e taha le kua ke he tau senga wai, kua whakaonga whakahanoa, mo e tau whi whakakū, e tau maianga he tau senga wai ia ke he motu. Kua ole whakamole mole e komisina, ko Aida Tālangi he kesi ke he tau pēseni, kua lauia ke he tau le kua nei, ha he whahinga hua malolo seno, mo e pehea ia, ko e tau le kua nei tupu mai, ha kua nā kai muitua ke he tau whakaholoanga ngā hua pauaki. Ka pehe foki e komisina tu mau e matakau pulinga hua he whakatuwhono ke e whalanaki ke he whahinga hua malolo seno, ke le veki ke he tau mui malolo seno he tau tangata he motu. Hane i tau walatala ia. Ni whakatutala e takitaki he matakau pulinga hua, komisina ko Aida Tālangi he kesi mo BCN News, hangau ia ke he whakakatoatoanga he tau kumikumianga ke he whahinga hua malolo sino. Pehe mai e komisina kisia maali kua nā kai muitua lau tolu ni tau se tau whiwhilianga, ke he tau puhalanga hua kua lata, si tupu e tau le kua ke he tau hokotaki he tau pēseni, mo e tau senga wai kua whakaonga whakahanoa. Nā kai koe tau kumikumianga ke tuhi matalema ke he taha mo e taha, he talahau mai he komisina, kai mahuinga ke liu ke ono mo e whakamalolo, e tau puhalanga hua he whahinga hua malolo sino. Pehe e komisina tō whaile kua tō aini ka puna mai ka nā kai muitua ke he tau puhalanga hua kua lata ke muitua ki ai. Kai mai longa fōki he matakau pulinga hua e ngā hoa he tō tangata ngā hua ke whahe malolo sino he mga honei, mo e tō ngā hua loa mo e whahinga hua ke langomatai alo tūlu.
Kumi atua e BCN News ke he matakau MedSafe he mutu nā ko New Zealand ko he matakau nei he whakatuwhanua New Zealand ne whakatonu ke tau whakaholoanga he tau whahinga hua malolo sino. Ko manako BCN ke iloa e hangauia ke he tau ota singa vai benzodiazepines ko he tau whanga singa vai kua nākai lata ke whakaonga whakahanoa. Pe he mai e tali ha MedSafe nākai whai talahauanga lau tolu ke he tau ota singa vai ha Niue mai he tau motu kehe kai muitua lau tolu ke he tau maweheanga he tau motu he lalolangi ki lalo hifo he kautaha International Narcotics Control Board INCB ne puto ia ai fōkia Niue. Pe he mai ngutu wanga hau ha MedSafe New Zealand ko mena whawhasi e tau numela he tau whangasinga vai pe nei ke he tau motu taki taha he lalolangi uta ke he katoa he tau puke tangata. Ko mena ia kua lata ia Niue ke muitua ke he tau whawhasi anga nei. Mai longa BCN News, koe ka kano ne tau whiai e tau ata singa vai benzodiazepines, he tau mga hoi kua mole e ha kua molea e whakaongaanga mai he tau numela whawhasi ki lalo hifo, he kautaha International Narcotics Control Board. Ko e tau whahi tapu kua mole ne whakakise manatu whoki i ki pule whahinga hua malolo seno, lili whukosonia ta alangi mai pehea ia, mai longa e tau mana ni tupu, ka moe mai longa e ia e kumikumianga he matakau pulinga hua, kai olea ia ke ngahua whakalataha mo lau tolu he whahinga hua malolo seno, ke whakahangahanga mitaki e tau whakaholoanga halau tolu ke hele vekianga he tau malolo sino he tau tangata he motu. Ne ole whakamole e komisina ata tālangi he kesi ke tau peseni kua lauia ai ke tau lekua nei ke whahinga ho malolo sino mo e pehea ia ko e tau lekua nei tupu mai ka nākai muitua ke tau whakaholoanga ngahua pauaki. Ko e wakatonga HMNZS Manawa Niue mai he matakau Royal New Zealand Navy ko hoko mai ki he motu he mamhea nei ki lalo hifo he takitaki ha Commander Yvonne Gray. Ko e whenonga nei he Manawa Niue ko e taha whakaholoanga ni whahingoa ai ko e Operation Calypso fitu e whahitapu he ke ahiahi mo langa matai ke he whalotonga hua he tau motu ko Niue ko e motu ko Fisi sipihia e motu ko Vanuatu. Ne hako mai mua e wakatonga HMNZS Manawa Niue ki Niue, tō whinatu ke he motu ko Fisi, mo whakaosi ai ke motu ko Vanuatu. Ko amanaki ke tuku whenanga ke he uluulu ko Pivalisia pongi mo e liu mai ke he motu he o kio ki whaitapu. Tō tuku whenanga atu ke he motu ko Fisi, ke tausi ai taha fuafuanga mahuinga ke tau walatahi Coral, ke he whahi uta he motu ko Viti Levu, ne fua whakahiku e tau walatahi nei he tau tahi awhi valusio hivangfulu ma lima. Ka osi e tonga hua ke he motu nā ko Fisi, tō whenanga atu e matakau ke he wakatonga HMNZS Manawa Niue ke he motu ko Vanuatu, mai tā atu e tau pulotu whakapā pomo, ke uta ke he whae pomo, ne kua lewa e toka hifo mai he whilakutaki ke ua ki he lalolangi, ke he tau walautahi nā he awa i Port Vila. Ko amanaki ai e whakaholoanga Operation Calypso ke e whakaosi he mahina ti Sama. Amanaki ai e matakau pukiata mo e tangata whakapuloa he BCN News ke o atu ai ke ahiahi atu ke he tonga ia Manawa Niue he o kio ki whaitaupu e ka hau. Ka kisia fōki ke māma he ahoini awhi taha wakatonga cruise ko e National Geographic Resolution whenonga mai ai ki he motua tau tolu he ahoi kua male. Pe he mai e whahinga hua whenonga vēwa ko e taha siau tolu e pāsese mo e tolu ngufuru maono alo tolu tau tangata ngahua ke wakatonga nei. Ko whenonga mai he motu ko Kiripasi mo e amanaki ai ke whenonga atu ke motu ko Aitutaki he atu kuki alani, ko e wakatonga ke uākia nei, ne whenonga mai ke motu tau tolu he tau nei. Ke he whalawala tāla whoki ko e awhiawhi tolo te whahitapu e kua male, ne whakahoko ai tō whiua National Championships uāwhi ufuma tolu, ke lata e mo tau langaki mamafa weightlifting, world powerlifting, mo bodybuilding he motu. Tau sei ki he kaina nā Claytons i aluwhi tonga. Toka ono lau tūle tō whānau ne kua kauwhakataha atu ke he tau whiua ia, ta hane i tō walatala ia, mo sarai mga wā. Ko ia ne langa ki mamafa ko e fuata whiwhine ni ne whetoko ke fufuta nei ko Chrysalin Sipeni mai he maangaha tabakautonga. Mui mai langa ki marolo powerlifting toko ono lau tolu ne whetoko ke fufuta nei ki he deadlift. Toko whae tau whanau aonga toko longa ko Macfitu Tukunium, Ailani Mautama Josiah Ikitule mo Chrysalin Sipeni. Toko ue tau tangata langaki fōu ko Sean Solano mo Helemoni Pao. Ko afkosio se tau whiua ke bodybuilding, ko ia ni ne whetoko ke weweheanga nei, ko Janam Hopotoa. Ko tau se fōki tāwhaka whiawhia, mo e tau whanau ke fufuta nei.
Toko tōlu e whānau whiwhine mai he aonga toko longa ne kua whakawhita ai ki he taha e tau whakaholoanga mo i kau taha Niue Blue ki he tau whakaholoanga ne whakahingo ai koe Daughters of the Deep ki he whakamahani e tau whānau whiwhine he motu ki he tau whanganga hua po i tau whakakoanga ki lata ia moe moana puke lahi. Ko tau whakaholoanga mahuinga nei ki he wholo tau motu he lalo langi ko tau se pauaki ke lata mo i tau whānau whiwhine ne kua manako ke whakaako po ke whakalau lahi halau tolu a tau lato matala ke lata ia me tau ngahua ki he tahi puke moana puke lahi. Nā kai fōu e whakaholoanga nei koe Daughters of the Deep ke he motu, he tau kua mole ne watu fōke whalu he tau whānau whiwhine, ne kua whiwhili mai he aonga tokolonga mo i tau se tau whakaholoanga nei. Pehe mai taha he tau tangatanga hua Niue Blue, mo i takitaki ke whakaholoanga Daughters of the Deep i Niue, pese ni kua whakamatapatu e whakaholoanga nei ke tau whiwhine, ha whangia ngai ni mai tau taane ne kua manako, ke whakaako mai loa whakalaulahi ke whahi he moana. Whalua tau whakaholoanga kua tau se ki lalo hifo he Daughters of the Deep, kua watu ai onono tawhua, whakaako e tau puhala ke mai longa e tau tawhua, whakaholo he tau posi, ngā hua mo e tau tangata whenonga e wewa, mo scuba diving. Lahi whiawhia whalu he tau whiwhine kua whakakisi halo tōla tau manatu, ke he whakaholoanga nei ne whakatutala BCN News ki ai, he awhleile kua mole. Ko e toko ua e tau tangata ngahua mai he kautaha Sea, Air and Land Communications poko Salcom mai he motu nā ko New Zealand ne whenonga mai he tau whaitau pue kua mole ke whakafou mo e tau koloa ko tau pū ne whai whakatangi ke lata ia mo e tau lekua peau tolo tua. Whakatutala e BCN News mo e taha he te matakau ia ko Gareth Cameron mo Soraya Mangawa e tau walatala ni. Pehe mai a Gareth Cameron ke BCN News, kua mai ke laua mai hana takitaki ke liu whenonga mai ke motu, ke whakawhau e tau pūpeo tolo tua, mai he mahina Novema he tau kua mole ne whenonga mai a ia, ke tau se whalua kumikumianga, mai tau masini hila nei. Pehe mai a Gareth, kua mai ke laua ke tuku e tau masini hila fōu, koe computer system ke he whale le kua tupu whakaofo, ke lata mai tau puhala leo taongo he tau pūpeo tolo tua, Niue. Kua mai ke moia ke whakangahua o si tau masini nei, mai he whale le kua tupu whakaofu i whanua kola, he talahau mai e Gareth. Toko ono ni e tau pūpeo tolo tua, ne kua moui mitaki he mga honei, ka e amanaki ke moui hongo fulu ke hongfulu mataha, ka whakaosi halaua tau ngahua, he talahau mai e Gareth. Ka toi walu e tau pūpeo tolo tua he tau maanga he whahi lalo he motu, mai he tau maanga hawa sele ki hiku tawake, taha i hakupu, me amanaki ke whakatū fōki taha he maanga hawa ia. Tinga whalo tō ne manatu e pato ne hingoa o Trevor. Kua whai mga aho fōki he mole atu e pato nei, ka e tōnā kai nimo e tau tāla tūwhaka holo hangawia ki he pato nei ne hingoa o Trevor. Fluala me tala haua e tala hangawia ki he manu nei, kua tohia paua ki ai, he taha tangata tuhi tala, mai he motu nā ko New Zealand e tala hangawia ki he pato o Trevor. Ke lata ia mo i tau whānau iki. Koe tāla ke he pāto nei, ne tuhia ai he whiwhine matapūli, whitung fulu maono e hana tau mui, ko ia ko Linda Finn. Mo i tau whakasino ne tai e Nikki Slade Robinson. Tu tāla a Linda Finn mo Soraya Mangawa, mo i pehia ia lahi a whiawhia hana ke tohi, po ke tohia e tāla nei, hei loa ia, mo ko ina lahi e pāto nei ko Trevor, ke he tau whānau, mo i tau tangata he motu ko Niue, si pia whoki e tau tangata he tau motu he lalolangi, koe tāla ke he pāto ko Trevor, ne nofo i Niue. Whakatutala BCN News mo Linda Finn he aho lotu kua mole, mai pehe mai a ia, koe kakano ne tohi e ia e tāla ke he pāto ko Trevor, ha koe ki sia ia tau wala tala tutupu ke he hana mui ke tau kupanga hila. Si lahi e whiwhia ia ke tāla ia ke a Trevor, mai lali ia ke kumikubi whala tau pepa tohi tāla Niue, mai tau whanau kai na kai longa ne ko maua ia. Koe mena ia, kua manako ia ke tohi e tāla nei, ke toka mau e tau tāla pehe nei, kai mua atu ke lata mai wangahau motu, mai tau anga whakamotu ke tumau mai ano iha. Kua tohi whuke ia e tāla nei, ke lata i me hana mo kopuna, koe hana hingoa, ko Mila. Pehe mai a Linda, tō tuku hake pepa nei ke he tau whale whakafua pepa, he mahina ka hau a hotaha he mahina ha Novema i New Zealand. Tō whakafua whoki ke kupanga hila Amazon Australia, ke whakatau e tau tangata ni kua manako ki ai.
Ko e aho ngofua he whahe tapu e kua mole, ne whakahoko e aho peni a mina, tau tapu a ki anga whamahani he tau tau takitaha, whakahoko e ke whare tolo Millennium Hall i loto alofi, o atua e tau ekalesia ki he kehe motu, ke whakamanatu tahe siau fitung fulma fitu, e tau he hoko mai ai e evangelia mo e talamita ki he motu, he tau tahe awhi walu siau whango fulmaono. Hanei a Soraya mo i tau walatala ia. Ko ia ni takitaki tau whakaholoanga mai aho, koe hanga i takitaki he kalesia ke risiano ma tua kwako ko holo ta whea. Kua whakaheke whakapotopotoanga ki he tau lolongo tapu, me tau kupu whakamawhanasia he tau matua kwako, me tau takitaki he e kalesia. Kua mea ke whoke taha he tau takitaki mai he Royal New Zealand Navy, ko ia koe chaplain ko Glenn Popata, ke tau se taha whakamatalaanga mai aho. Kua whakamatala ia ki he puhala mai whakamua, he wangilia ki Aotearoa New Zealandi, mai hana tau kupu whakamawhana mai aho. Mai he tau poafuaki, he tau e kalesia takitaha, tau matakau me tau mga whaua, ka toa walukufulumau e awhe, walusiau me whangfulumau ne tā la, ne maua mai ki he aho, ki he tau tauanga whakamua. Kua tō hifo mai he tau kua mole ne ku whakatatai ne maua ai, walukufulumali me awhe, ono siau me fite tā la, mai ua fulu e sene. Ke whakaosia ki tau tōla tau walatala tutupu ke late me pūli he pōnei, koe hawhai ume kua male, ne whakahoko ai e aho whakatātā he maanga ko mutalau ululau tā, ke kehe tau kai, ne ko kisia mo e whakafua ai e lau tōlu, ke late e mai aho fulufruala, mo e mana ia e tau ngahua, mo e tau fua he whanua ne kua whakatātā ai ke lata, mo whine mai tāma ne tōlu atu ai ki mutalau ululau tā. Ke he tau whakamatalaanga kua mea ke Palemia Dalton Tangelangi i ki pule he patanga he tau whahinga hua, Lilifu Sonia Talangi ke whai kupu mga hau, ke lata i moe pungipongi, pia whoki ni whalua tau takitaki maanga he tu whono maanga. Hanei taha wala he whakamatalaanga he tu whono takitaki maanga, ko meleki tau e whasi. Ka tamanatu whakaue ni, kia tau toru, ne ko haia ke maanga. Pia ni me whakatu whono. Whakaue lahi ke tau tupe lau matai, ne whua kiai, ke latai me tonga hua, he maanga. Whakaue lahi mahaki ke tau tupe ia ko whua kiai ke lata mo tau toru. Whakaue lahi ma maanga ke tau koloa kua lau mai ai me whatata ai ke latai mea ho tau toru. Mui mai e tau whewa sipote he maanga, koe he Niue, he tau matua tāne mo e whiwhine, tā sika he tau matua tāne mo e olofua Niue he tau matua whiwhine. Kua whakausi ki he tau kōli whiawhia mai he tau whānau, mo e tau whuata he maanga. Amanaki ki ha whatātā, he maanga hatoi he mahina ka hau. Tō taha e fulufluala he tau ataia, mai ia he aho whatātā he maanga ko mutalau ululau tā. Pia tau tōlo tau walatala tutupu ke lata ia me pūli i he pōnei, tuku atu tau ui whakamrina ke lata ia me pō, ma tutaki mai he pō tuloto ke lata ia me tau walatala whakaperi tānia. Ka he mawehe atu he mga ahunei, mrine pō, nono whaa.